Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Da kayo ang naganak, di kay agsao wano agaramid, kadagiti banag ang mamataod, iti panagpungtot dagiti anak yu kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida. Iti na Christian one, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nanang, apay nga awan silaw tayo, katadamot silaw dagiti karuba. Naputdan tayo nga rod. Anya? Awan mo tintod ni tatang yo pagbayad ti kuryente. Kasano ita na makapag-review ak ngay? Sa pa-exam minabigat. Ingka pa'y lagumatang itigas. Diyak kaya ti asok tigas, nanang. Ni, katawan maaramida kun Anyamat din, nanang. May kata ko ni honor roll ano kastalaang. Na, saan ka nga agungat Di yung tumat namin ornusan ti panagbiag tayo. Isang agregregat tayo latta. Oh, ayan tayo pinangabakam iti sugal. Nabakak. Oh, kanyang iteraramidam dita. Idasaran na kiti ka nag-atama bisinak. Awan bagas. Aniya? Isong arod adamdamagakan ka, jay na pangabakam, taigatang ko iti bagas. Ay, nagmalas matanti kastoy a panagbiag. Sapay nagsipngat. Naputdan tayo nga rod iti kuryente. Kan awan pa igatang ko iti makan. Nakisugal ka, met. Ayan nga iti napangabakam. Awan. Ay, nagmalas ang tikastoy. Agpada talakid din anaabak. Malas a talaga. Tatang! Abayaya. Inakagiskwilan. Kating kalatan na. Awan pa masahi. Ninanang mo ti pagdawatam. Awan ni nanang tanasapa arimwar. Ay, tisalbag. Napanmanin na kitong et. Ikan na ko ni ti kwarta ka, tatang. May saka mo tamalas. Awan kwartak. No saan kayo kung mga agsugsugal, dada kumakwarta tayo? Anita, hoy dinakdiktaran na. Apay, sino ka amang ibaga kanya kiti kasta, ha? Anak ka lang, salbag ka! Ada nakarawak akwartak iti bulsa ti jacket ko. Iso nga ison ati umay ko isugal, mare. Mayat day ta, mare. Bareng mga bakak. Ay, katuan Ay, pinanawak nila kay ko iti balay. Nakaturog pa'y laeng. Ay na, inton makariing dayjay, sigurado abiruken na ka. Amo na mo ti ayuyang ko. Malarog yan tayo nga ruden ati agtong it. Puro kayo amin malas! Ha? Sige! Ibuong mo amin na gamit iti balay! Ipurwak mo pa'y nagitapinggan kan baso, tapnawanan panganam! Mabisinan ti tao ngam awan ti makan! Napnapanamaya! Kat na pa naklagbirok iti kanon tayo Oh, di ada nagatang ko nga iluto, akanam. Nangalami ti kwarta. Nasapaak, anak itong 8. Kat? Nangabakak iti 1.5. In grocery ti daduma. Di daduma, allowance ni Julius. Mala, agluto kan ta mabisina kon. Ning kamat nga rodon sumakdo iti pagluto. Sikan! Na, makitam na itang ugalim. Nagsadot ka. Anita, ay na, Jackson makapagtapal kan ka. Kaya't mo ti madanog, ha? Amo maritinay, di ka aruba tayo balasang di tadaya? Nasikukan. Di anak ni Mang Kaloy? Wun, di napintas. Kat no naka-im-im maday di abalasang. Di namot ka no ibagano asino tinakasikog kan kwa na. Na, unay mo tunday ta apakaibabainan. Ay mari, adan dagi ti kakadwa ta iti sukalan. Ay kat inta nga rodon Ay na, unayin aragsak ko manin ita mari. Sapay ko mata mga baka ko. Ay, oray sakmet Imbag lang nga igatang iti bagas. Nanang, apay nga nakasipsip kat matlata diti balay tayo. Awan pa'y nga rod pagbayad tayo iti kuryente. Sapay agarami da kiti project ko. Ay kat aganos ka pa'y laang nga agusar iti gas Anyamat din. Anusak lang arudon ti agadal, didak pa'y suportaran met. Na, naglastog ka matan amang ibaga iti kasta. Ha, Julius? Agpay sumot namin. Mabalin kayo met nagtrabaho. Ngam na apay aday tas sugal tas asikaswan nyo.
Nagturod kan ngagsao iti kasta? Gaputan na kaadal kan? Nasaysaya at lakuman asaan ka pinagadal. Tamangan no makaturpos ka, ad-addan ton analastog ka. Mapapainak pa ikitin kadag iti classmate ko Ne, tapay ko ma. Ibagbagada manugal kayo parents ko. Kat, ibain na kami? Kasanumot namin. Siyak da aktibo di eskwelahan mi. Siyak ti kalaingan. Ngamda kayo naganak kanyak. Manugal. Kababain kayo. Kunamlan asino agsasao. Sinong batan na kamanen? Anyangay. Sugal na kano asugal tar aramiden ta. Kat, anya timbagam. Inungtak kunak asaanan nga gis eskwela. Anak ko laang ni Julius, kat awan ti karbangan na nga agsao, iti kasjay kadata. Bakit? Narigat at talaga tibiyag tayo. Di pa'y laang mat Sang kabirok, sang kasaang tayo mat. Awan pa yan timayat ngagpautang kada tayo. Ultimong tupay bagas kat awanan timayat ngagpabulod. Kasano? Di tamat kami nagbaybayad iti utang ta. Awan mo't ngamin pagbayad. Ay. Di mo tangadan day tabalay, taabot-abutan. Agarbis labasit, agtudtudan. Pudno, timbaga ni Julius, bakit? Nga niya. Sugal ta, sugal. Mabalinta mo tiyag trabaho. Si Kaman, naglawa jay tinawid mo adaga, di mo mataltalunan. Inaktuman bisitanin ton bigat. Ay katsapay la ko mga rod, taramidam day ta. Ang mga no imbes ataltalon ti papanam, mapankan tumanan ijay pagiinuman. Nay, pare. Nakapasyar ka mat dito'y talon mo. Ay, uwan pare. Nakamano akong nga apit iti talon ko. Ngamsi ka. Naminsan pa'y laeng. Uwan nga rod. Sayang da ito'y adaga, pare. Ilakla ko mi ide. Awan mo timayat ag umatang. Ay, sayang mo't ano ilako yaw. Talunam kit di, pare. Ibagakin ka. Nadamag pa'y laeng da ito'y adaga. Sigurado anawadwad ti apit mo no asikaswam. Uwan man, pare Pedro. Talunak manin da ito'y adaga. Ay, nagmalasan aya. Nagapuam. Nakitong itak sa anak mo't anangabak. Ay, hun gayam, kumusta dyan na panam? Agtalon ako. Agpaiso. Ay ngamsi ka, rumbang mat nga isardeng mo ti panagsugsugal mo. Kat, anya ngay ti aramidak dito'y balay. Tulungan na ka. Wano saan? Aglako-lako ka iti kumpurmi dita. Nauma akon nga grigrigat, tinay. Nauma akon, apasaray awan ti mailuto amakan. Mare, intadagasan ni Maritina ija balayda. Wan man, kaya banta makitong it. Mas daawak man dita kumarita. Ta saan mo ten arumrumwar? Amangan mat no pinawilan nila kay na. Umay ka, mapanta iti arubayan da. Pukawak man langan. Sige. Maritinay! Mare! Ne, apay, mare. Intayon ama kitong it! Ay na, sana kon nga umay, mare. Apay! Mapan kami ngamin aglinis ijay taltalon kan nila kay ko. Uy, di ka man. Iwan, agpaiso ti bagbagak ko, mare. Iswa, da kayo latan, ti mapan makitong it. Julius Barok. Anano san tayo pailang ti aksiday tinatnatang nga. Imbag tulangin ton makaapit kami kininanang mo. Uwan, tatang. Maisublin ton ti kuryente tayo. Saanan agaas ti pagsilaw iti rabi Agpaiso, nanang? Wan Kan ipatarimaan ninto da ito'y balay. Tapno saan nga agtad-tad. No kasta, nanang. Mabalin kong tong arudan nga ayaban dagiti classmate ko iton birthday. Kaano ay ati birthday? Mabayag pa'y mutkit di tatang. Sige, tapno maisaganaan may mutkan ni tatang mo. Ne, tinay, aglaklako kamutan iti makmakan. Ay, wan, kumare. Umay kakit makisugal. Ay, saanan, mare. Nalnal pa sa akong dagita.
Ne, apay ngay Mare, nagbaliw ka matan. Ay na, nagsaritaan mi ngamin kanila kay ko nga agbalbaliw kami. Nauma kami nga agrigrigat. Kasta aya. Nagmayat mo ti pa nagtubo ti pagay mo, paray. Wan nga raw, paray. Sigurado amayat ti apit mo ditaw. Sapay kumaa. Tanay, ado ti babayadan mi ita. Sapay nangina ti irik ita, paray. Wan nga raw, kan tapno makalungaw kami mamay titirigat. Ay katuon kan padasam to pa'y tagmulay ti naduma-duma natang paray. Mayat day ta. Naglawagan day ti balay tayo, nanang. Ay katuan anak ko, kompletong ti silaw dito'y balay. Maka-review ako naging kay kayat ko, tanalawagan. Kansaan tayon ton amaputdan iti kuryente. Taaddan pagbayad tayo. Kan sa anak do mo tinamaladaw nga gisubmit iti project ko, taaddan silaw dito'y balay. Mare, mayaten ti biyagda ko Mare ta atinay. Wan nga rod. Sandan nga umut-utang. Datang ata. Pasaray aglangan kami amangan. Ay, uray da kami Taan niya ngay nga ro. Kat marigrigat tamang. Ad-addan arumigat, tagsugal tapay. Isumat ngamin ti adda pagliwliwaan, Mare. Mano atawan nga agsugsugalak. Nga maawan pa'y panagbaliw ti biyag ko. Asino kumangay tinagbaliw ti biyag na? Sa bagay, awan ti mapasamak, numang namnama tayo laang iti sugal. Sika, Mare, no isardeng munti agsugal. Ay, wan Mare. Tastan sa ti aramidak. Isardeng kunday ta abisyo. Siya, agsugalak latta. Nagmayat to ba'y ti agsugal? Ay nalakay, nakabayad akong kadagiti utang tayo iji kantina. Bayadam amin na yun. Tapno awanon ti mangkuskusilap kanyak. Awan gayam. Diyan nga pag-birthday ni Julius. Nakareserban Damagag tulangan kan kwa na inton madamdama, no anya ti kayat na asagana. Winmet tanay, nalaing di anak ta. Imbagla pa ngay ayo ta kan kwa na. Tapno gaggagatan na pa iti agadal. Ay, huwag lakay. Nagagat nga agadal di anak ta. Ikarigatan ta apagadalan. Tanay talaang ti maipatawid ta kan kwa na. Liklikan ti bisyo. Agaramid tayo kit di iti nasayaat, kabayatan ti kaadda tayo di ti rabaw ti daga. Aywanan mat dagiti anak, kan iwanwan ida iti nasayaat asursuro. Kasapulan mat, nga intay makimisa, ta importante dayta iti biyag tayo. Maisuro tayo iti sasao ti Apo, amang itunda kada tayo, iti nalintag, adalan, kinapudno, ken biyag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panantarabay na imbag nga oras kada kayo amin.